سال روان بنابر مساعده آب و هوا و سیلبارشی در جنگلزار مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی به نام غنیجان مصاحب ناحیه دیوشتیج علف و گیاهای زیاد شفابخش و تبابتی روی که امروز کارگران با شوق و رغبت جمع‌آوری نموده خشک می‌گردانند و به نهادهای استحصال داروباری وطنی انتقال می‌دهند. مؤسسه در منطقه‌های کلینین‌آباد و آبچی جماعت دهات وحدت در بلندی 2000 متر از سطح بحر و مسافه 55970 گکتار دامن پهن کرده است. جهت استحصال اچه‌های گوناگون نهالان و سردی‌ها و اقلیم بلندکوه‌تاب‌آور در منطقه آبچی پرورشگاه بنیاد گردیده است. در این مکان زیاد از 80000 بیغ، نهالکان 15 نمود ارچه‌های همیشه سبز اردک، زرافشانی، صنوبر، پخته، کاج کبود، بلوط، صده و میوه‌دهنده زردآلو، بادام تلخ و شیرین، چهارمغز و سفیدار با مهر پرورش کرده می‌شوند که من بعد برای وسیع گرداندن جنگلزار و باغ‌های میوه خودی صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خرسندی بخش است که تنها سال روان از حساب همین نهالکان در مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه 6 گکتار جنگل و 3.6 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده است. جنگل پروران زمین‌های للمه تل و تپه‌ها و کوهپاره‌ها را نیز پرثمر استفاده کرده سال روان در 45 گکتار میدان کشت غله‌دانگاه‌ها دایر کرده بودند که امروز با صفت بلند درو کرده می‌شوند. بنابر سیربارشی سال روان حاصل غله و خاشاک نیز بالا رفت. از هر گکتار میدان به حساب میانه 30 سنتنری حاصل به دست آمد. مسئولین فعلا گندم جو و خاشاک فراوان را برای از زمستان سالم فربه برآوردن 240 سر بز گوسفند و 29 سر مال کلان شاخدار جمع آوری و ذخیره کرده شدند. خواجگی جنگل به نام غنیجان مصاحب ناحیه دیوشتیج در میدان عمومی 55970 گکتار زمین موجود می باشد که از آن جمله 9957 گکتارش زمین‌های جنگل پوش، 32881 گکتارش زمین‌های چراگاه و باقی مانده زمین‌های هرخیله موجود می باشد. سال جاری و مقداری 6 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده است که از آن جمله درختان گوناگون می باشد. 53 گکتار زمین آبی می باشد که در آن کشتی کارتوش گذرانیده شده است. سمت دیگری فعالیت جنگل پروران استفاده مقصدناک هر پارچه زمین آبی دامن کوه‌ها محسوب می‌یابد. کارمندان در این مزرعه‌ها تخم‌های نوع الیتی و ریپرودوکس اولی کارتوشکا از جهت اکولوژی تازه خوشمزه آبچی، علاودی و نورینیسا را از کوپراتیو استحصال تجارتی تخم پروری آبچی غانچه خریداری کرده می‌شنانند و از هر گکتار میدان تا 500 سنتنر حاصل جمع‌آوری می‌کنند. از مشاهده‌ها و نشونمای میدان کارتوشکا معلوم است که سال روان نیز حاصل فراوان کارتوشکای با مزه و از جهت اکولوژی تازه به دست خواهد آمد. در زمان پیش کاری طبق‌تراشان در فصل بهار اوج می‌گرفت. زیرا آب دریا و جوی‌ها بلند شده چرخ دستگاه را به خوبی گردان می‌کرد که این برای عمل طبق‌تراشی خیلی موفق بود. حالا هنرمندان هنگام طبق‌تراشی این نوع دستگاه‌های آبی را استفاده نمی‌کنند. جای آنها را دستگاه‌های برقی اشغال نموده کار استاهای طبق‌تراش را خیلی آسان کرده است. عادتاً برای تراشیدن طبق استا بیشتر از چوب درختان زردآلو، چهارمغز، چنار و توت و سه استفاده می‌کنند. کنده های درختان را بریده در آب مدتی طولانی می‌گذارند که داخل چوب از آب تر شود و در وقت تراشیدن مشکلی پیش نآورد. وقتی که طبق با تمام سوخته گردید شکل معین را گرفته آن را در دستگاه حراتی نصب می‌کنند. وظیفه دستگاه تاب دادن طبق نیم تیار بوده برای باز هم سوخته و زیبا گردیدن آن نقش اساسی دارد. برای به آسانی دور زدن طبق استا با آلات مخصوص یعنی کچکارد گردی آن را داشته می ایستد و سپس به آرا دادن طبق شروع می کند.
саид аҳтам достеев сокини шаҳраки муъминободи ноҳияи муъминобод бо ҳунари табақтарошӣ миёни аҳли ҷомеа муаррифӣ шудааст. ӯ ҳунари табақтароширо аз падару бобояш омӯхта, ин ҳунарро ба фарзандонаш ёд медиҳад. табақтарошӣ ҳунари нозук буда, на ҳар кас аз уҳдаи омода намудани ин нави ҳунар мебарояд. устод саид аҳтам тӯли солҳост ки аз пушти ин ҳунар ризқу рӯзии хешро пайдо кардаву байни мардум соҳибмақом гардидааст. табақу қошуқҳои омода намудаи ӯ солҳо боз хони пурнозу неъмати мардумро зеб медиҳад. устод саид аҳтам аз он хурсанд аст ки ҳунарашро писаронаш омӯхтаанд ва шогирдони зиёде идомадиҳандаи касби ӯ ҳастанд, ки дар оянда ин ҳунари аҷдодиро боз ҳам рушд дода ба ояндагон ба мерос мегузорад. маҳсули дастони устод саид аҳтам дар бештари намоишгоҳҳои ватанӣ гузошта шуда, меҳмонон аз тамошои табақҳои зебои аз чӯби чормағз сохта шудаи ӯ дидан мекунанд. аз нозукӣ ва сиру асрори ин ҳунар аз устод хурсон мешаванд. барои пешбур ва муаррифии бештари ҳунарҳо талошҳои устоҳои ҳунарманд хеле шоиста аст. инсонро пеш аз ҳама касбу ҳунараш дар зиндагӣ соҳибмақому соҳибэҳтиром мегардонад. имрӯзҳо таваҷҷӯҳ ба ҳунарҳои мардумӣ афзуда аст. ҳар нафаре мехоҳад аз ин шоҳкориҳои мероси ниёгон дида намудаву аз асрори ин ганҷи ниёгон бархурдор гардад. ҳунармандон дар эҷодкориҳои худ аз рамзу усули гузаштаву имрӯз истифода намуда, ҳунарҳои доштаашонро дар зиёд намоишгоҳҳо ва тамошо гузошта, миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд. роҳи маҳаллӣ дар деҳаи замини нави ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри леваканд бо саҳми сокинони маҳал ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр аз нав бунёд карда мешавад. ин тадбир дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардида, ҳадаф аз он беҳтару хубтар намудани баъзи инфраструктури маҳал арзёбӣ мешавад. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри леваканд барои сохтмону аз навсозии роҳ дар кори шарикӣ ҳамроҳ шуда, барои сифатнок анҷом ёфтани корҳои роҳсозӣ ба мардуми маҳал кӯмак расониданд. бо дастгирии бевоситаи соҳибкорон ва ҷамоати гулистон ки худи халқ иқдом гирифтанд зиёда аз 6 километр роҳ сангфарш кунанд ва шумо чӣ хеле ки шоҳид ҳастед, имрӯз зиёда аз 1 километрра мунфарш карда истудем. вот дар рӯзҳои наздик боз 3 километрраи дигар худи маблағгузории аҳолӣ ва техникаҳои муассисаи давлатии нигаҳдории шаҳри левакан сангфарш карда мешавад. ҳамин тариқ боз дар дигар ҷамоатҳо ҳам дида мешавад. дар 7 моҳи сипаришуда бо тариқи соҳибкорон ва шаҳрвандон зиёда аз 300 000 сомонӣ дар шаҳри левакан роҳҳои маҳаллӣ аз таъмири ҷорӣ ва аз таъмири роҳ бароварда шудааст. тавре иттилоъ додан ба ифтихори санаҳои таърихӣ, хуса ҷашни бузурги истиқлолияти давлатӣ дар ҳама ҷамоатҳои деҳоти шаҳри леваканд ва дигар маҳаллаҳои аҳолинишин бо дастгирии бевоситаи соҳибкорон ва шахсони алоҳида роҳҳои сатҳи деҳот тахту ҳамвор ва мунфарш карда мешаванд. ноҳияи лахш чун макони картошкапарварӣ ба шумор рафта, солҳо боз хоҷагиҳои кишоварзӣ бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва олимони соҳа дар ҷодаи афзоиши майдони кишту истеҳсоли нони дуюм ба пешравиҳои азиме ноил гардида истоданд. деҳқонон аз ҳар як порча замини мавҷуда оқилонаву самаранок истифода намуда, майдони кишти картошкаро нисбат ба соли гузашта 600 гектар зиёд карданд. дар ноҳияи лахш чун мактаби таҷрибаи пешқадам бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ давоми 10 соли охир 3 маротиба семинари ҷумҳуриявӣ ва 6 маротиба машварати минтақавӣ доир ба картошкакорӣ баргузор гардид, то олимону деҳқонон тавонанд ба пешрафти соҳа кӯмаки худро расонанд. истифодаи оқилонаи замин, тухмиҳои хусифат, ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ, парвариши навъҳои нави тухмӣ дар шароити мавзеъҳои баландкӯҳро деҳқонон боиси афзоиши майдони кишт ва афзоиши истеҳсоли картошкаи хусифат манидод мекунанд. даштҳои ҷиргатол, лаш, қизилсув, муксу, сартоло ва бӯстон
аз ҷумлаи мавзеъҳои кишбоби картошка ба шумор рафта ҳосилнокии қитъаҳои алоҳида аз 280 то 450 центнериро ташкил намуда ҳамасола тариқи ҳашар каналҳои пиёзӣ, ғулама, сартоло ва муг таъмиру барқарор карда мешаванд, то дар мавсими обёрии зироатҳо ягон мушкилӣ эҷод нашавад. хоҷагии давлатии сурхоби агентии амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи лағш марҳила ба марҳила майдони киштро зиёд карда истодааст, то бадин васила таъмини қисмҳои низомӣ ва дигар сохторҳои қудратӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. имрӯзҳо нашъунамои қитъаҳои картошказори ҳамаи хоҷагиҳои кишоварзӣ хеле ҳам хуб буда фаъолияти бо низоми шабакаҳои обёрӣ ба таъмини майдонҳои картошка бо оби полезӣ ва афзоиши ҳосилнокии заминҳо мусоидат намуда истодааст. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи лағш баҳри он ҷидду ҷаҳд доранд ки соли ҷорӣ аз майдони 3600 гектар картошказор ҳосили фаровони маҳсулот истеҳсол намуда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо картошкаи хусифати истеҳсоли худӣ саҳми арзанда гузоранд.